5 Rami, 6 Mauro Silva, 7 Cianí, 8 Flavio, 9 Pauleta, 10 Fran e 11 Basir. Es el equipo de Javier Irueta que terá no banco de suplentes con número 12 a Scaloni, con 13 a Nuno, 14 Schurer, 15 Bonisel, 16 Donato, 17 Xalmiña e 18 Turu Flores. Con respecto ao Atlético de Madrid, vai alinear a Rigosaki, a Molina na portería con número 1, co 2 Santi, co 3 Mena, co 4 Torrisi, co 5 Serena, 6 Beibel, 7 Jugovic, 8 Roberto, 9 Vieri, 10 Cosemari e 11 Lardín. No banco de suplentes estará con número 12 Toni, con 13 como portero suplente Jaro, con 14 Cristian Díaz, con 15 Vizcaíno, 16 Niegus e con 17 Correa máis Xuninho con número 18. Comezou o encontro movendo igualado, Deportivo 0, Atlético de Madrid 0. Toda Mauro Silva, faino en profundidade para a carreira de Basir, tamén de Pauleta, ali chega Basir, robou ese balón Molina. Entra Roberto xa en campo do Deportivo, a carreira de Roberto. Roberto pode buscar ese apoio en Cosemari, Cosemari que se pode marchar ata a liña de fondo, aguanta Naivet na entrada. Tocou de novo para Roberto, centro de Roberto, está Vieri, está Beibel, o disparo de Beibel, ese balón de Beibel. Romero para Fran, está Fran con posibilidades de un centro que envía para Pauleta. Llega Pauleta, deixo atrás para Flavio, agora están Cianí e Basir. Basir cabeceou a pesar das... Naivet entregou mal nese erro de Naivet. Lardín, o pase de Lardín as mans de... Mauro Silva con Cianí, a xogada ensayada para Fran, ese balón que le chega a Basir, tocou Basir e salvaba. Y Fran e Flavio diante do balón. Paiselo francés que busque superar a barreira directamente. Non tivo problemas con esa pelota. Beibel, paisa o balón Pauleta, Pauleta pode entregar a Basir, a chegada de Basir, a parada de Molina, gol de Saladín Basir, o primeiro gol do Deportivo. Basir estivo espléndido. 32 minutos da primeira parte nese balón que rouba Pauleta e como culmina Basir. Primeiro cun forte disparo, despois coa habilidade que lle caracteriza a este xogador, porque capaz de este tipo de acrobacias. Aí está o primeiro remate, despois tal e como se levanta, volve a rematar coa cabeza, envía a pelota ao fondo da portería. Aí está a repetición, o gol de Basir. Non atalla Molina e como desde aí que está nun bon momento de forma, xa estivera no Mundial de Francia. Agora o disparo sobre a portería de Xongó, pero a pelota tras pasar a línea de banda sacou o Deportivo. Agora ese disparo de Curruncho, ese balón que tocou Lardín, no apoyo en Cosemari, Lardín colga a pelota, sacou ben Armando Jugovic, o recorte de Jugovic, aguanta a entrada de Cianí, o pase de Mena, vai para Cosemari, Cosemari vai insistir agora nese balón que lle serviu a Vieri, sobre Molina, e final dos primeiros 45 minutos, o marcador de... O checo que envía o pelotazo para que corra Cristian Vieri. Aí vai o italiano, pode facer o control ante Naivet. Cristian Vieri dentro da área, o centro de Vieri, tocou esa pelota, pero mando atopou uno na banda con Fran. Quiere marchar Fran, vaise ben na carreira, busca o Turu Flores, aguanta este, recorta a Turu Flores e o balón que se marchou fora. Fixe ben Mauro Silva. Entra Turu Flores, está só Xalmiña, agora chega desde atrás tamén Fran para o apoio. O Turu Flores para Xalmiña, gol de Xalmiña, golazo de Xalmiña, asistencia do Turu Flores e Xalmiña anota así o segundo gol para o Deportivo, minuto 12 da segunda metade. Deportivo 2, Basir e Xalmiña, Atlético de Madrid 0.
Alegría do público. Salmiña culminó de forma espectacular ese pase do argentino. Que ben. Estaba completamente libre Salmiña, pero cómo culminó. Que fermoso o remate do brasileiro. Gol para manter a boa forma de todo este momento da temporada. Juninho con Vieri, vaise Vieri, o italiano. Ese balón que lle quedou morto a Juninho. Victoria Romero, a ver se o día sea práctica. Sería o normal en principio. Jugovic deixa para Niegus, o balón que tocou un defensa do no campo, porque se non sería todo unha estrela. Aí vai Salmiña, buscou directamente. Fran busca de novo Salmiña, Salmiña con Flavio. Flavio abre ben para Bonisel. A carrera de Bonisel, está Arturo Flores. Bonisel buscó desde aí, detivo. Dos veces só por esta banda dereita. Ollo con esa chegada agora de Niegus. Niegus con Songo. E aí vai Songo. Juninho. Armando busca a Fran. Aí colleu as costas Fran da defensa. O disparo de Fran. Conxunto coruñés que vai viaxar incluso esta mesma semana a Canarias para enfrentarse en outro amigable a Unión Deportiva Las Palmas. Aí está Salmiña, acción de Salmiña e a parada de Molina. Songo para ollar este lanzamento de falta de Juninho. Xogada ensayada con Vieri. Juninho tocou aí para Niegus e o balón que sacou ese 2-0 que agora está no marcador. Los Santos Omar indica o final do partido.